Kaunti Komishena wa Kitui Erastus Mbui na memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ya Mutha Dominic Mwamisi nimavyaiia itheka mauvoo ala maendeeye kana kwina uvungulu wa muuwo kisioni cha Kona Kaliti muvakani wa kaunti ya Kitui na kaunti ya Tana River vala maweta vena sukulu unavithukiiwe na andu maithonoka 12 nimaminite kutiwa ni thayu mainena na Mutongoi TV atongo yasu ni maweta mauvoo asu maina uw'o na ala matwaisi kiu ni mailite kuweka na kunenga serikali ya Kitui ila yende na kwaka kisese cha polisi kisioni kiu kuminukililia wia wayo vate ulicha utetivo maiweta kana maiweta imwe cia visa ila inatumika kuonania mavithukia asu ni cia ivithukia yatwaiwe mwakani wa 2019 livotiro kuelewe mbeange ni Onesmus Tala. Memba wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ya Mutha Kitui cha Mutha Dominic Mwamisi na weta Kana ni undu wa kumacha itina mauvoo kuma wodini yake kuthiuka meweta kwina uvungulu wa muuwo kwa kisioni cha Kona Kaliti kila kimuvakani wa kaunti ya Kitui na Tanariver na kwetia andu na elimu yaku na sukulu kuvuthikiwa inena na Mutongoi TV kukonyangiwa Mwamisi na weta Kana mauvoo asutima uw'o kuma wodini yake na ina muuwo wa kwina area kwa kuya bandu beta kamuluyu ni kana Kona Kaliti pala twende na kwaka police station ni kuthukie na kanandu ni malungile kwa andu 5,000 na andu 12 mowa nienda kwa zende tuzindi cia ubungu ciothe Kona Kaliti police station ni nambiye na niende na kwakwa na uya niwende kama kawaida kila ndo ndo kukulia atongo ina andwala makwenda kusika meikalije siasa katika project cia kutethesia maisha mandu mamutha nundu project isu ni project sponsored in the county government itu na twenda kusecure andu maitu ondu tuthio secure kundu kula kungi tasikuru kanzi ku ngomeni na kundu kula kungi kuonde kwithito kwina insecurity onaenda umalalani iko kwa unenda kumihakikisha Yesu kwa andu maitu na mbethwe na muuwo kilondu wende enesa undula bailite weta Kana alama na nyaikisi mauvoo asu na atume visa cia vithukia yatwaiwe mwaka wa 2019 balo weta Kana serikali ya kaunti ya Kitui nende na kwa kisese cia polisi muvakani wa kaunti ya Kitui na ila ya Tana River no kana kwa uvungulu wa muuwo na ethitwe wikusiwe vinda ivutho ivitu kati wa aithimanga mili na aimi mamutha na Mwamisi enda onthe ala maendeeye na kikwekana nacho iweta Kana ni amwe ma enembe makwenda kulicha uteti muvakani wa kaunti ya Kitui nela ya Tanariver sikuwetwa nimulikana 2019 kwethiwe na insecurity cia yulu muno ila al-shabab makima kila bandu makimia City makima Westgate na ni kwa wetio kana andu asu monthe makunazi ndu isu meselete kithekani kiu na icho ciatumue illegal structures ila ciaiku sibomolewa kuni kindu cheki kia 2019 Mutha kwina muuwo oitu na Mutha kwina muuwo kwina ngamila na kwina al-shabab ala manoka na andu mamutha ni maendeeye na kusobia miunda yo nundu na watakula kungi nundu wa kwiyumbanisya mbua mbingila ikwetwa yukite kila kibono na kwasya ni effort itu ta leaders na kukwatania na national government nundu wa kwailia mibango ila twikite isu ya police station nana ila ciuthio secure Kitui County yonthe na Kaunti Komishena wa kaunti ya Kitui Erastus Mbui na weta Kana ni undu wa kusenya kuona mauvoo asume KSSN imwe cio nyaicho mauvoo kana kaunti ya Kitui kwina uvungulu wa muuwo mondolo aweta tima uw'o kaunti ya Kitui ina muuwo wa kwina naweza kusema kwa sasa Kitui nikilinganisha mahali ilikuwa mwaka jana sababu nimekuwa hapa mwaka moja sasa na wakati huu kuna tofauti kubwa sana kwa mambo ya usalama yale ambayo tumeona kwa vyombo vya habari kuna watu wamekuwa displaced wiki iliyopita ama wiki hii na watu 12 wakauliwa. Nafikiri kuna kasoro katika taarifa hizo na ni kasoro ambayo inaweza kususha taharuki katikati ya jamii kwa sababu maelezo yake ni kwamba kuna mapigano katikati ya jamii mbili, jamii ya Tanariver na jamii ya Kitui ambapo hakuna uhasama wa aina hiyo. Siku ambapo tulikuwa pale Kona Kaliti kulikuwa na amani ya kutosha na biashara sehemu ya Mutha ilikuwa inaendelea. Ingi mbuni wa weta Kana maafisa ma polisi ni malulu meite muuwo isioni isu na manywane maendeeye na masomo batena wiyeti na ngusani cia withio ili na kusitwa kisioni kiu mwaka muthelu kuthela niseme kile kilitupeleka Kona Kaliti ni kuanzisha ujenzi wa kituo cha polisi
ambacho kitaweza kushughulikia hali ya usalama katika maeneo hayo, ikizingatiwa kwamba kutoka Mutha Police Station kwenda Kona Kaliti ni kama kilomita 67, na kushughulikia matukio ya kiusalama katika sehemu hizo imekuwa ni changamoto kubwa kwa wasimamizi wa usalama katika eneo la Mutha, na serikali ya kaunti ikajitolea kujenga hizo vituo ambavyo vitakuwa 8 katika eneo la mpaka katikati yetu na Tanariver. Ripoti vilingwa Mutongoi TV kuma kaunti ya Kitui, Onesmus Chalo.